ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Maka kita katika tumpa Allah subhanahu wa ta'ala ari manggatka min Allah ni madifa salatu wassalam pamnansika Muhammad siro fiana kavieni iro piaradieni arzimanarka ni ziromna tsaranga atamna faran simtsata tsika amni fangazavanga makaskani fanazavana makaskani manazili arruh nazava tsika fa ni fanazi napita kani Allah ni vata tsika dia nafinun al-Islam na metraka raftra mumba niziu ar na metraka ambara tunga ar isaka ni ambara tunga zi andaluvan izani fananzan kulbelu hafatsika mama ireu karazani namana maivana na mama ar mama mana maivana ireu karazan tue darazi mandalo mtsika mfianana ari miaina anatini atsaranga itiantani ari ndinda refafakaita reka Allah subhanahu wa ta'ala mfianana anyakotan nazava tsika fawe manzil volwani manazil ruh dia at-taqwa faruna nazava tsika fawe al-yaqin fatelu nazava tsika fawe taslim at-tawakkul ala Allah. Naam, tawakkul ala Allah faifata taslim ala Allah atika simtsata mnizan taslim ala Allah ni fana zavatika na zavatika fale wote faran sara na pita kan Allah ni taslim at-taslim ala Allah subhanahu wa ta'ala taslim lillah dia pamnani Ibrahim alayhi salam idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin nitatika fanga zavanga makaskanizani ari anisani bola manazava izan taslim ni pamnani Ibrahim alayhi salam amni Allah manabara fawe iznu manana faifana mrajab refa pamnani Ibrahim alayhi salam na bdirna tanatni afu zanwe na ngalaina zani katapilta na bdirna istanat nafto izande au nabara ni tat anakraki athar zetunga mlazama nawe Jibril alayhi salam naftam pamnani Ibrahim alayhi salam dilaza tamna nazwe Misra alaka haja ya Ibrahim move na ti Misra metazona pikonao mazavo wazi Jibril alayhi salam situnga Israel sio Allah nunanira kazi fanuni situnga kan lazanzani Ibrahim alayhi salam lazam amma izko bokamna nao fala izko nek bokamna nao fana pina yu ambara niza Ibrahim alayhi salam in min ambara Ibrahim alayhi salam yuli taslim we Allah subhanahu wa ta'ala funa mafata Jibril nalifuna Allah subhanahu wa ta'ala nabaran Ibrahim alayhi salam amma falaka la izkubuka min nau la izkubuka min Allah subhanahu wa ta'ala rifanitan Allah li taslim ni Ibrahim alayhi salam na min Allah bakli af qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim tatsika rifanuzan maf miainam li taslimun lillah inza tamandalu avatkina Allah subhanahu wa ta'ala les situations ftore ya afze tukuni handuru lasa nitsi dekina kina kama ftore izan aftukuni handuru inu satia Ibrahim alayhi salam yaina am manazil ruh taslimun lillah subhanahu wa ta'ala fantanina ziyapeta katika we karakor aiza kunek aiza nao fawe zauti dia yaina amni taslimun lillah karakor zao mainyantiwe zauti miaina fieno taslimun lillah de karakor izana wanati miaina fieno taslimun lillah na bar ulama fihi alamat misiru famatarna voluani we anauti miaina taslimun lillah subhanahu wa ta'ala amni manazil ar-ruh ambaratunga faifata we taslim lillah subhanahu wa ta'ala dia anisan famatara na zemile itanau mamata armanambara foi anoyuzan mienam taslimun lillah amar ulama salamatu as-sadri zanwi fumadiu manluna ni Allah am situation tungam nanau
anao tsisy taraina amin'olo amin'ny situation tonga aminanao satria le taraina ataonao amin'olo manambara anao tsy faly amin'ny lahatra ny Allah nandefana aminanao. Dikan'io fonao tsy madio ao anatrehany Allah. Tsisy le toetra zay takiny Allah manao hoe husnu dhanni billah, letreritra tsara foana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Pino anakiraiky miaina amin'ny taslimun lillah, izy mipetraka foana fona azy amin'ny hoe mazava foana, madio foana ao anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Izy manana natsona hoe husnu dhanni billah, na inona karakory situation misy azy, na inona karakory situation misy azy, fa tsy hoe manino ma zao Ndranahary am raha ino loatra raha nataoko ty, ino madhamby nataoko ty. Anao zany karaha am'izao fotoana izany mila manome tsiny amin'ny fomba ankolaka ny Allah, tsy madio. Anao digany fonao misy loto, zany hoe tsy madio ao anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Io voalohany. Ary salamatu sadri tujah al-khalq, nambarany ulama, salamatu sadri tijahu al-khaliq wa salamatu sadri tijahu al-khalq. Anao mila manana fo madio ao anatrehany Allah, fo madio ao anatrehany zavaboary. Ino mo dikany zavaboary? Olo miara-monina aminanao. Karakory ahaizanao hoe anao ty manana fo madio amin'olo. Nambarany ulama, izy koa zavatra anao nandeha natory matonaly, zavatra telo reo tsy anatin'ny fonao ao. Manambara anao manana toetra nantsona hoe salamatu sadri, zany hoe fonao madio ao anatrehany zavaboary ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ino zavatra telo? Nambarany ulama, al-ghil wal-hiqd wal-hasad. Toetra telo. Al-ghil, ino mo dikany ghil? Al-ghil fankahalana olo anakiraiky. Anao nifanerasera amin'olo amin'ny atoandro ino, arandray izy kariva. Olo mety niteny aminao raha, nananao fihetsika, olo nananao nandehananao mbola zaho mbola tsy anome. Niditra fankahalana aminanao. Ino antsina hoe ghillun. Satria toetra nataony natezitra anao. Nihalanao bako izy. Iny izy koa tsy tsabonao, lasa hiqdun. Ino mo hiqd? Hiqd lasa manana ino anao? Lasa manana kisansy anao amin'olo iny. Volagno mazagna anazy, manana rancune anao amin'olo iny. Lasa hiqd. Le hiqd iny amizay mitondra anao amin'ny toetra antsoina hoe al-hasad. Al-hasad, anao maniry le hatsaragna iainan'olo io miala aminazy. Ino dikany hoe al-hasad. Anao manomboka amin'ny fankahalana izy, miditra am'le kisansy ananao aminazy, anao zany mila mangala revanche. Azy zao. Anao amizay miditra amin'ny fialonana manambara hoe le ni'ma zay iainan'olo io zany mila miala aminazy. Io hasad. Anao rehefa miaina am'zany zaka zany, fonao tsy madio bako. Dikan'io manambara fa anao tsy miaina am'le hoe toetra le manazil ruh at-taslimu lillah. Zay le famantarana manambara anao zany. Ya. Ary mazava ho azy dikan'izany ino raha mila ataonao. Rasul sallallahu alayhi wa sallam izy manao dars mampianatra Madinatul Munawwara, mampianatra izy amin'ny Masjid an-Nabawi. Sahaba io radiyallahu ta'ala majma'in. Izy mivola am'ireo sahaba, misy olo hiditra boka eo, olo miditra boka eo, io olo ny janna nambaran'ny Rasulillah, olo ny paradisa. Olo jiaby miamby izy hiditra boka ao. Volaza amin'ny athar, ary volaza amin'ny io tantara io amin'ny hadith io fa olo niditra boka any zany sahaba nantsona hoe Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala. Niditra Abdullah ibn Amr ibn al-As boka ao. Jiaby mitodika mijery azy. Hita izy niditra na izy mipetraka. Amarain'izy iny nipody koa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mbola nilaza koa olo miditra boka io olo ny janna. Mbola izy koa mbola nipody. Afaka marain'izy iny mbola nambara Rasul sallam olo miditra boka olo ny janna, mbola izy koa niditra boka. Nambaran Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Zao nambaran mila mahay hoe ino mo antony Rasul sallallahu alayhi wa sallam nitsanga vavolombeny intelo fa olo ty olo ny janna. Misy raha ataon'olo io. Mila haiko nambaran Anas radiyallahu ta'ala. Lasa Anas nandeha nivahiny amin'ny Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala. Nanao vahiny aminazy. Ny antony hoe izy mila mahay hoe ino raha ataony
mba hataoko koa mba ho zaho koa tafiditra anatin'ny olon-janona koa. Zay resaka hirsin'ny sahaba mila manao atsarana. Rehefa teo izy andro voalohany andro telo anao bako vahiny amin'olo anao io le sunna ary le fomba andro telo anao vahiny. Mihoatra n'andro telo anao fa tsy vahiny. Andro telo anao vahiny. Mihoatra n'andro telo fa tsy vahiny anao amin'ny tena marina. Zay le fomba anatin'ny fiangonana Islam. Dikan'io anao fa mila miparticiper koa. Zay le fomba anatin'ny fiangonana Islam. Fa tsy anao vahiny lava misy ata i moana mbola vahiny de moana mbola vahiny. Izy koa tsy manana moyen ka bari hafa. Izy koa manana moyen fa mila mahay le fomba anatin'ny fiangonana Islam. Telo andro anao vahiny, afaka telo andro anao fa zanatany. Anao fa tombotrano koa zany. Tsy tompony fa anao karazany olona fa hoe fa tsy vahiny koa amin'izao fotoana izany. Afaka telo andro. Anas radiyallahu ta'ala anhu tsy maintsy fomba boko anaty ary sahaba reo manaraka le fomba ampanan'ny Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Izy fa yalao nambarana tamin'ny Umar Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. Nao may nambarana naviako taminao taty tsy hoe zaho ty na avy nilan'ny vahiny aminanao fa ny antony satria Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nilaza mombanao olo miditra bakao olo janna anao ndro niditra. Le andro telo misesy anao ndro nitenen'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaho amizay nila nahay fa hoe ino raha hataonao mba hoe anao ty lasa olon-janna. Nitenen'i Rasul nitsangana Rasul sallallahu alaihi wasallam vavolombelo ambony dunia ty bashara fa nazinao ndraiky anao mbola miaina miaraka amin'olo. Ino loatra raha ataonao. Zaho amizay nambarany nijery nandritra ny telo andro za tsy nahita raha hoe mihoatra ndraiky raha spesialy ataonao mampiavaka anao amin'olo. Anao karaha miaina karaha olo jiaby. Na sala karaha olo jiaby manao ibada karaha olo jiaby karaha olo amatin'azy. Za tsy nahita mihitsy hoe ino mampiavaka anao hoe raha ataonao miavaka mba hoe tokony hoe anao lasan'olo olo jiaby. Ino loatra. Ka io mila ntaniko anao. Lasa nambarana Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anao nahita zao amin'ny raha ataoko io. Izy ka fa tsisy raha mihoatra ataoko mihitsy zany. Fa misy kosa raha mahazatra anakay fa tsy haiko na izy koa nambarana Anas radiyallahu teneny fa izy io. Izy io. Zaho nambarany tsy mandeha matory matonaly afa-tsy hoe dioviko fonakay amin'olo jiaby ny fanerasera taminakay amin'ny andro io. Anao mbako olombelo. Anao rangombarandray anao ny foana ny fanerasera amin'olo. Misy olona anao zavatra tsy mety aminanao, misy olona ataonao zavatra tsy mety, misy tenina aboakanao ary, misy fietsika, misy raha, misy tsy hainao le raha. Anao zany ariva izy manao io li hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ariva izy fa manao muhasabatu nafs. Ino izy olo fanerasera taminakay ia mety hoe amin'ny raha niteneniko mety naparary azy. Ia nanao raha aminakay. Le olo natao nieritreretany nataony raha nanao fietsika tsy mety amin'ireo reny nambarana zaho mandeha mangataka famelagna amin'izy ireo. Ary le olo nanao tsy mety aminakay zaho mangataka zaho miteny amin'ny Allah menhery zaho mamelana izy ireo ary zaho mangataka amin'ny Allah hoe zaho Allah mamelana izy ireo boka eo Allah zaho milanao koa mamelana izy ireo. Dere dioviko fo. Subhanallah. Diovina. Nambarana ulama nangala io hadithni ary fihetsikany Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu nametraka kaida lalana. Hoe ino tokony hataotsika tsika boko olombelo amintsika miresaka zao ty mety misy olo agny mety halahalanao amin'ny raha nataony any mbola mipetraka raha io kelikely aminanao ghil mety misy olo agny anao mety maniry mety misy raha tsy mila kola olo ty azony raha karaha zany tsika maha-olombelo tsika jiaby zany zaka zany. Fiangonana Islam tsy milaza hoe maha-olombelo anao tsy tafiditra raha karaha zany satria anao fanerasera amin'olo. Fa raha zany mila tsabonao sanandro. Zay zany le fampianarana. Zay le taslimun lillah. Anao zany mila mitsabo azy sanandro. Ino tsy fitsabona voalohany. Nambarana ulama fitsabona voalohany anao zany mila manova le eritreritranao. Satria nambarandreo anao rehefa misy nataon'olo tsy mety aminanao. Le tsy mety nataon'olo aminanao le fankahalana iny ho lasa hoe anao mila ratsy azy lasa hikd lasa rancune rehefa raha io anao zany mieritreritra le eritreritra négatif momba n'olo iny zaho nataony karaha ty le eritreritra ratsy fa
anao zany amin'ny eritreritranao io foana milaza hoe izy iny possible tsy kosodin'olo iny izy nanao karaha zany, na izy iny donc mety boka amin'ny problème izy iny matoa tafihetsika nanao fihetsika karaha zany, na izy iny anao zany mitady excuse tadiava io araka ny teny manao hoe anao mitadiava excuse 70 amin'ny raha lanao amin'ny fihetsika nataonao nanao. Kany anao io fa mampiaina le raha aminanao, fa mampiaina le fankahalana io aminanao amin'olo iny. Iny voalohany, dingana voalohany. Dingana faharoa, iny zavatra ataonao, anao zany mila mikosamiha azy, anao ndraiky Allah, satria zavatra mandala amin'ny fony zaka zany. Atsika zao miresaka manzila min manazili ruh, zaka mandala amin'ny fonao zany zaka zany, ibadatun qalbiyya, taslimun lillah. Ya Allah, zao mangataka famelana, zao ame hoe mamela azy ary anao mamela azy. Nambaran Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, io zanakany Imam Ahmad. Imam Ahmad amin'ny fitnatu ny mu'tazila tamizany fotoana izany, amilika hoe resaka hoe al-Qur'an tamizany fotoana izany, aqida al-mu'tazila al-Qur'an tsy kalamullah, tsy tenin Allah subhanahu wa ta'ala fa makhluqun, nefa ny aqidan ahlu sunna wal jamaa mipetraka al-Qur'an kalamullah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad niaro hevitra anazy, nigadraina izy nandritra ny telo taona tanatin'ny ponja tao, tsy vitany gadraina foana fa sazina mba manova hevitra ka nivangona cravache sanandro, izany nandritra ny telo taona. Niova le khilafa, niboka izy, niova le khilafa, tsy maty le khalifa teo iny fa niova lasa ralany, niova le khilafa izy niboka. Androny niboany Imam Ahmad nambaran zanakany Abdullah, zao natratra babako amin'ny androny niboany tamponja arivan'izy iny, alla jiaby izy tam sijda tomany, alla jiaby am sijda mitomany. Tonga marandray izy nantaniny zanakany, enao baba, zaho tsy ary nahitanao nitomany karaha io, zaho tsy ary nahitanao nitomany karaha io amin'ny sijda rango zay. Ino nampitomany nanao tao? Zao nambarany nangataka alla jiaby io anatin'ny sijda, nangataka amin'ny Allah, ya Allah, zao namela io khalifa io, anao mamela azy ya Allah, alla jiaby. Izy telo taona migadrao nivangoina ndraiky raha jiaby izy miboaka ao, izy alla jiaby amin'ny sijda mangataka doa amin'ny hoe Allah manomery azy mamela ilolo nampigadra anazy bokao nampijaly azy tao, bokao Allah mangataka amin'ny Allah, Allah mamela azy koa. Zany le fomba, zany afana mazy le salamatu sadr. Ary le fahatelo ary miditra am'le hoe dhahir faharoa izany fahatelo zany, le anao mila miaina am'le hoe la hawla wala quwwata illa billah. Zikra io zany tsika fa matetika maheno foana la hawla wala quwwata illa billah, fa le fantanina mipetraka karakory afaky ndraiky afanao miaina am la hawla wala quwwata illa billah. Raha zao ndraiky anao tsy miaina am la hawla wala quwwata illa billah, atsika zany mbola tsy miaina am taslimun lillah le fiainatsika. Zany hoe le manazil ruh mbola tsy tongany atsika amin'io. Ile faefatra. Baratsika izy io misy fito, ile faefatra anazy. Taslimun lillah. Karakory ma olo miaina am la hawla wala quwwata illa billah. Karakory ataoko ndraiky ataonao miaina am la hawla wala quwwata illa billah. Namarra ulama voalohany anao mila mijery am la hawla wala quwwata illa billah, movy anao ty am raha ataonao jiaby anao mitavandra Allah sa tsy mitavandra Allah subhanahu wa ta'ala. Movy anao ty mitavandra sa tsy mitavandra Allah am situation anao jiaby. Ewa satria atsika io nambarana ulama mutaraddidun, atsika io olo misalasala am la hawla wala quwwata illa billah. Ino mampisalasala atsika? Rehefa atsika zany anatin'ny olana, rehefa atsika manino anatin'ny olana, rehefa atsika tsy tafavoaka, haitsika manangatana am Ndranahary io mangataka doa aminanazy. Fa rehefa milamina anao, movy anao mbola mandany fotoana karaha io foagna mifangatagna amin'ny Allah rehefa anao milamina. Fantanina mipetraka am tsiraikiraiky.
ino antony satria anao tsy miaina la haula wala quwwata illa billah, anao milamina iny, anao mieritreritra anao fa tsy mitavandra Allah. Zay dikan'izany hoe raha mandalo raha ataonao jiaby tsy amin'ny herin'ny Allah, fa anao zany mila mampiditra hoe karaha amin'ny herinakay. Zany raha manao sy anao milamina ke fa tsisy tavandrainao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Dikan'io anao misy problème iny antsasakadiny anao afaka mangataka doa, adiny raiky anao afaka mangataka doa, anao fa mandeha misujud, anao afaka mitomany. Fa rehefa anao milamina anao tsisy fotoana mangataka doa io, kelikely to basy anino. Anao zany mila manambara hoe za fa tsy mitavandra Allah. Dikan'io anao tsy miaina amin'ny la hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah, tsisy hery ary tsisy tanjaka akoatra ny hery tsy tanjaka ny Allah avitako raha vitako. Zay le dikany la hawla wala quwwata. Na amin'ny fandaminana na amin'ny fasahirana. Fa lantsika boka dikatsika amin'ny fasahirana fogna anao vao mitavandra azy. Fa rehefa milamina anao fa miaina le tavandranao Allah subhanahu wa ta'ala. Dikan'io tsika tsy miaina la hawla wala quwwata illa billah. Le manzil min manazil ruh taslimu lillah wala tiao digazan satria tsy hita le toetratsika am'le la hawla wala quwwata illa billah. Mila hita am'zany. La hawla wala quwwata illa billah rehefa anao ataon'olo raha. Zaritsika. Rehefa anao ataon'olo la hawla bi'idha an-nas wala quwwata bimanfa'i an-nas illa billah. Zay le dikan'izany. Ainareo dikan'izany? Olo manao ratsy nanao, iza menao tsiny iza? Olo io? Ewa. Anao zany tsy miaina am'le manzili taslimu lillah. Satria manino? Olo io asbab nampiasainy Allah foana, fa anao mila anao mila resy lahatra fa olo io tsisy hery boko tsisy tanjaka vitany raha aminanao takeo. Olo io tsisy raha vitany. Manino izy no amenao tsiny? Izy tsisy raha vitany. Fa izy wasila nampiasainy Allah andefasany Allah afatra aminanao. Tikany tsy izy amenao tsiny. Fa izy koa tsika zao ty mbola hoe misy raha nataony rahalahy Ismail anakay, de zao zany lasa hoe zao nataony Ismail karaha zany zany, Ismail manima zao nataonao karaha zany zany. Am'izao fotoana mazava ho azy feno Islam anambaranao hoe izy koa mizany Ismail nanao raha tsy mety, nanao raha tsy mety izy. Fa le dhamir, le fanako zany resy lahatra tanteraka fa hoe Ismail tsisy hery, tsisy tanjaka na vitandra ny vitana aminakay iny napiditra le olana aminakay, izy koa tsy hery tsy tanjaka boka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ewa. Dikan'io, iny zao ohatra mandalo, zao tsisy tokony fankahalagna mihitsy ary tsisy tokony raha mihitsy amin'ny Ismail fotoana. Raha zay zany iainako amin'ny fotoana. Mba mazava amitsika izany la hawla wala quwwata illa billah. Jeresika tantara nandesiny ireo manampahaizana anatin'ny fino Islam. Tantara io zany anatin'ny boky nantsona hoe Tadhkiratul Awliya. Tadhkiratul Awliya io manazava tantara n'ireo olona nandalo taloha tany amin'ireo salihina. Anisan'izy ireo Dhunnun al-Misri rahimahullah. Io anisany alim nandalo tamin'ny fotoana anazy. Dhunnun al-Misri rahimahullah niakatra tamin'ny sambo izy. Andeha voyage miaraka amin'olo jiaby. Izy anatin'ny sambo ao mandeha. Ka izy le olo taloha, le abid taloha, ro tsy de tia miseho, ro tsy de tia mifanerasera be amin'olo karakôry loatra, ro mangala coin-dreo, ro mipetraka, ro variana amin'ny dhikrullah, ndraiky variana amin'ny tafkir, amin'ny kaunillah sy ny sisa. Nisy olo tao very zavatra, very volamena. Tadiavina. Izy mitoka monina ry, ndraiky raha olombelo direct, olo jiaby. Donc izy ty ndo nangala azy. Jiaby nandeha nilomay aminanazy.
Ary olombelo boko karaha zany ty nangalatra anao olo sasany boko fa tsy mandeha manontany koa fa ino nangalatra anao fa manambotra anao fa mila mamango olombelo karaha zany rô fa nandeha nivory taminazy olo fa nanomboka namango azy jerentsika eo le farq baina taslimu lillah ndraiky anao miaina amin'ny toetra io ndraiky anao tsy miaina amin'ny toetra io karaha zao boko izy iny zao tsy nangalatra azy olo marina sa tsy marina zao boko karaha zao فيظنون المصري رحمه الله إنزا تندال رو مامانغواز إيش ترين تام نندوي تيزون نقالتاز فوناز مفتونا يفناناز يولي تسليم لله ميتوتك من الله يا الله حيناو يا الله تزوج نقالتاز تسكي يولي علاقة نبر الله سبحانه وتعالى ومن أسلم وجهه لله فقد استمسك بالعروة الوثقى أنا أسكو فانتانا تاد ما في ويفن ليس نونك الله سبحانه وتعالى رفنو ما نيزان تسليم ومن أسلم وجهه لله فقد استمسك بالعروة الوثقى نبر الله سبحانه وتعالى ظنون المصري يا الله حينو غسنا قالت فزاو منيكي نكفالي أنفنا باكيفتنا يا سلام زو فال زو منيكي نكفال أنفنا باكيفتنا جاني فنا باكيفتوي ريتو سيمونافنا مانغو زو اسكو تشير نكتانجا بوكمنا نو يا الله زي زندك اللي مينا مياركم لا حول ولا قوة إلا بالله إلي لا حول ولا قوة هتسكف ما نو ذكر فونا فتسكم يينا عزيزة تسمينا زي بوكلتنا إلينا أتسكف ما نوفون لا حول ولا قوة إلا بالله هتسكم يينا من عزيزة تسمينا يندو تينا تانزنا ذكر هتسكم إلى ميينا عز ميلا يينا تسكل الذكر يينا تسكم مفتمي إنزا وتمندال يوفونا رونا تنماماغ مصرايك نقول أنت استريكون أنجان نقول أنجان نقول جاب تستريكون كرا ولتي ولو حيك أنا ونبارن تمنو أنا وشي ظنون المصري نبارن يولي أتشك ديش نبارن ولتي يوم أنا بايز أنا كرزان فايز ما تسمسيو كر ريو نمانغو تيورين كوم بودي من دي نانغاتا كاكوسومي أمنا نازي دي كراجا من دي كنتو مانتم نناستيكو تنسيك كركور الله ممات كسيتياسيون ريفانو مستسليم لله تسليم لله ولن دي ما غنو يزغنا بو يوف الله كركوريز اسكو حيناو زان ميينم تسليم لله منزل من منازل الروح انا فكا مامات كلي سيتياسيون فيلن سيتيون بان فايفا انا مانيك فاولريو سافكنا بيتر لا توندم نا مانغو ديك نا نورا راتسنا ورا تشوي ير ديك تانجا بوكم لا فتشبوكم ننديو يولي اكيد تشي يولي فوت بينو نتشي يولي إيمان يولي تسليم لله أم زفتونا إزاني تنسيك نفات كان الله سبحانه وتعالى لسيتياسيون أنفتونا يو لنا مانغرين فونا مبودي أنفتونا يو مناوي نانغاتا كفاميلان أمناز كا أتسيك زان ميلاميين لك لا حول ولا قوة إلا بالله إيه تزاني أتسيك نوزاوتروي ألواني أمرانكو ni fiona tsikanandroany makasika ny manazil ruh le taslimu lillah zay dirantsika amin'ny manaraka amin'ny darsa manaraka amin'ny manzil al-khamis zany hoe le ambaratonga fahadim amin'ny manazil ruh ty boko fahaefatra zavatra voalohany tiako atsika eo satria boko faidany ilm faida le tombotsoan'ny fahalalagna yamal hoetsika ny an'ity zany nitandreny niala boka teo tsisy famantarana hoe ino amala andeha ataoko iny zavatra vao mandalo atsika tsy nahazo tombony le fotoana lany ary zavatra nitandreny asika ary fampatsiahivany zay nandalo teo ka voalohany mazao mampatsary tenako mazava ho azy mampatsary tenako زي ما تقول زي ما تتك ماميرنا 200 منوي أتكلم أنا ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى
rehefa anao mipetraka mandeha manazava olo aza mieritreritra mihitsy hoe anao andeha mpianatra ndraiky anazava olo ndraiky andeha hananatra olo. Ninga mila mipetraka hoe zao andeha hananatra tianako, fa iza ma zao ny ankety andeha mpianatra ndraiky andeha hananatra ndraiky andeha iza zao, iza. Donc rehefa zany no raha atsika jiaby inshallah anao amal ny zavatra nianaratsika mikasika ny taslimu lillah, mba afahatsika zany miaina amin'ny salamatu sadr biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tsika jiaby tiako izao ty somary manidy maso kely amin'io tsika tsy variana zany bako mijery zao nanao mijery ary mijery mba variana idio kely masonao bako eritrereto olo raiky olo roy zay mba hoe ko misy maromaro zay samy olo amin'ny kila olo amin'ny halinazy. Le olo mbo hitanao hoe mbola misy raha anatin'ny fonao nany olo eritrereto tsy haiko na misy possible olo any tsisy possible, fa raha misy andao tsika zany mba 2 minitra foana manidy maso kely tsika zany mieritreritra hoe sy konaiky na tsy mahita alhamdulillah anao mankasitra Allah subhanahu wa ta'ala zavatra tsara zany. Fa misy olo any karaha hoe nanao zaka tsy mahita aminao tsika zao ty mbola tsy nadinadinanao le raha zany, mbola misy raha mandalo amin'ny fonao amin'ny fananao mahakasika an'izany olona izany de anao boka nieritreitra olo raiky olo roy na olo telo, ino zavatra ataotsika inshallah, zavatra ataonao anao mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah mehery zao mamela azy, ary zao mangala anao vavolombelo ya Allah zao mamela azy, ary zao mangataka aminao koa ya Allah mamela anazy. Ataotsika zany zaka zany inshallah 2 minitra foana angataka aminantsika inshallah tsika jiaby zao ty inshallah. Naam. Zazo ty mila fa hoe atsika manao ahd miaraka amin'ny Allah, zany hoe manao contrat miaraka amin'ny Allah. Ino ma contrat ataotsika inshallah isakariva alohantsika mandeha matory hataotsika raha nataotsika teo inshallah. Zany mangala fotoana kely foana 2 minitra inshallah tsika manao ahd amin'ny Allah. Za tsy miteny anao mila manambara zao fa atsika tompony fa wallahi wa rabbil kaaba raha manao an'io atsika sanandro io manamafy le taslimu lillah aminantsika zany. Tsika bako mila karakory hamafisina io taslimu lillah manzil min manazil ruh mba hafako ndraiky hafahanao mahazo tombony nazavaitsika omaly le tombony zany. De io ataotsika io zany le amaly voalohany inshallah. Isakariva anao mipetra alohanao matory anao fa mifandrinanao eritrereto le raha mangatanao famelagna aminy mangatana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, anao mamela azy bako anao mangataka amin'ny Allah mamela azy, anao mamela azy bako anao mangataka amin'ny mangala Allah vavolombelo anao mamela azy bako anao mangataka amin'ny Allah mamela azy koa inshallah. Ataovy raha zany fa inshallah hitanao fa anao bako manjary lasa maivana fonao ary anao mba miaina amin'ny salamatu sadr manoloana ny zanak'olombelo miaraholo anao. Sisy olo ty anananao kisasy wala anananao fankalagna wala, satria anao mahay hoe Allah subhanahu wa ta'ala io zao ambony raha jiaby. Ret zao olo ty raha situation ty jiaby fitaovana fa le mpandrindra izy Allah subhanahu wa ta'ala, Allah izy le mpandrindra raha jiaby. Io zany mila miditra aminantsika amin'ny alalany io amal ataotsika isakariva inshallah. Le faharoa atsika mila manao ahd miaraka amin'ny Allah, manao dhikrani la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim, zato marandray vita fajr, zato hariva vita asr inshallah anao alohan'ny maghrib inshallah. Anao tsy navita zato tsy manino manova folo marandray manova folo, fa anao mavita bebe vao maika tsara vao maika tsara. Fa kosa atsika zany matetika manao dhikr, le dhikr
may mibetsaka izy, may feno le fo mapiditra le fankahalagna, fo mapiditra le fialonana, fo mapiditra le kisansy amin'olo, fo mapiditra reo zavatra jiaby reo, fo zay hoe tsy de misy zavatra nameno azy amin'ny atsaragna, zany hoe le dhikrin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa raha fenotsika amin'ny dhikra fo io, miala raha jiaby reo, io le ilaina le dhikr, manadio raha jiaby reo. Zay mahatonga hoe atsika mila manao dhikra maro. Allah subhanahu wa ta'ala ya alladhina amanu dhkurullah dhikran kathira, ataonareo maro betsaka. Ino ma le betsaka? Fenotsika fo io, tsisy toerana raha jiaby reo, fa matozy raha reo miditra, tsy ampy le dhikra ataontsika tika zany, tsy ampy. Le dhikra mila miaraka amin'ny le eritreritra. Anao zao ty manao, atsika nao azy inshallah, tsika manao mamerina mamaragna inshallah fionatsika ty zany amin'ny dhikra miaraka ataotsika inshallah. Dhikra ni hawqala, la hawla wala quwwata illa billah. Fa tiako hoe sanandro maraina riva anao mipetraka isakan dhikran la hawla wala quwwata ataonao raiky na roy, anao manao azy anao eritreritra mandeha koa miaraka aminazy. La hawla wala quwwata, izy koa vita fajr la hawla wala quwwata illa billah. Izy koa tsy heriny sy tanjakan'i Allah, zaho mbo tsy nanokatra masoko teny ihany. La hawla wala quwwata illa billah, zaho mbo tsy nafaka nyteny. La hawla wala quwwata illa billah, zaho mbo tsy afaka nyeritreritra. Filo nyeritreritra nandinika nahita izy ny saina, nandefasina Allah aretina raiky fa nanantsona hoe Alzheimer. Hainareo aretina iny. Olo ata tsy mahatsara ta mihina, tsy mahita hoe zao tokony hina, zao tokony ata tsy mahiza olo hafa. Atsika za mieritreritra zao ty matsilo saina, zao ty ary mandrakizay karaha manadino. Izy koa boka atsika manao rehetreritra karaha zany, atsika manambara Allah subhanahu wa ta'ala hoe zao fa tsy mila miankina aminanao, fa zao ambara Allah, anao miankina amin'ny tenanao, ambelako anao amin'ny tenanao. Zaho amizay mijery hoe karakory anao afaka. Anao ambelako amin'ny tenanao, anapodiananao an'le la hawla wala quwwata illa billah, amafisana le taslimu lillah, hoe tsisy zavatra mbo vitako, tsisy zavatra mbo vitako afa-tsy hoe hery ndraiky tanjaka boka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Io le taslimu lillah. Tsisy zavatra mbo mandalo aminakay raha tsy hoe hery ndraiky tanjaka boka amin'ny Allah. Io le taslimun lillah, io le taslimun lillah subhanahu wa ta'ala. Zay mahatonga hoe Allah subhanahu wa ta'ala nambaratsika amin'ny hadith al-Qudsi, ya ibnu Adam anta turid wa ana urid. Ana mila maniry raha mila raha wa ana urid. إذا سلمتني ما تريد إذا سلمتني ما تريد، إذا سلمتني ما أريد، نبأ الله سبحانه وتعالى إذا سلمتني ما أريد أرح قلبك بما تريد، أرح قلبك بما تريد. وإذا نزعتني بما أريد أتعبتك بما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. Dari hadis. Yutsika sisi safide tu. Jiritsika Allah. Isko nao maneki. Nao itsma vid. Le ilainao io. Nataonao mifanaraka amin'ny raka ilaiko nanao, satria Allah subhanahu wa ta'ala le ilainantsika io tsara mandelatra ilaitsika na ny tenantsika. Amin'izao fotoana izany ameko anao fitonina, fandaminana, afahanao manatanteraka raha ilainao. Ibrahim alayhi salam, hitantsika Ibrahim alayhi salam karakory? Ibrahim alayhi salam nila zanaka, antitra izy nila zanaka, fa izy nampifanaraka raha ilainy Allah amin'ny raha ilainy. Rehefa niteraka izy nambaran'Allah,
Alefa soany zanakanao. Izy mbola kely vao niteraka. Alefa sao Makka. Alefa Ibrahim alayhi salam. Anao miverena. Be izy Ibrahim alayhi salam nandeha namonjy azy fa tsy nahita azy ny tombo. Be izy tonga ary. Assalamu alaikum wa salam voalohany inni ara fil manami anni adbahu. Zaho nanapaka aloha. Zay le fanambara. Fa rehefa reo naneky falamma aslama nambarana Allah subhanahu wa ta'ala fa reo fa naneky io zavatra io nambarana Allah subhanahu falamma aslama Allah subhanahu wa ta'ala nanokatra nanamora le ilainy. Ino le ilainy? Izy nila zanaka. Namena Allah zanaka fa koa Ishaq izy. Boka eo boka amin'ny Ishaq namena Allah subhanahu wa ta'ala taranaka Yaqub wala pamnan. Boka tsy vita namena tanan pamnan. Yaqub namena Allah subhanahu wa ta'ala pamnan ko zaf ko Ibrahim alayhi salam Yusuf. Kara io reo taranaka ni nandalo amin'ny taranaka ni Ibrahim alayhi salam boka amin'ny Ishaq boka Yaqub boka Yusuf sin sisa ang Bani Israel jab. Boka من إسماعيل نافهم نانسيك محمد صلى الله عليه وسلم أنا وإبراهيم نبارن الله سبحانه وتعالى نيلا سو بابا نتوناو لمرادناو لزانو لانتياناو نتونان فناركم لمرادي نتونان فناركم لتيابكوز نبارن الله سبحانه وتعالى نسكافكم ننجز كتونا لا سوي بابا نيرو أبو الأنبياء بابا نيرو بمنانجاب جيسك أنفارن أفي Ano nila zanaka? Ano natoko Abul Anbiya. Satria nao nanana izan taslimun lillah. La hawla wa la quwwata. Tiko tsika manid masu inshallah. Tanao من ذكر. Alafu tsika mana dhikr. Anisan adab, aranisan fumba. Ano fa kama nukata masu. فالعلماء المتخصصين مكاسكن ذكر الله نفرز كنا manid masu. Ano manawazi. Les khushu nao bebe kuku mzaftana izan. Les khushu, les concentrations nao bebe kuku. Tsika zao nao impul funa la hawla wala quwwata illa billah inshallah. Miaraka manawazi tsika. Amni tsika mbona nao amal nirani na tsika inshallah. Manid maskila tsika inshallah. Zama gata tsika jab tutkam kibla tsara nek manina tungta tsika zan mampeta kam adab sata yu tsaka kilkil. La hawla wala quwwata illa billah na Rasul sallam kanzun min kunuzil janna. Yutsikeli كنز من كنوز الجنة أرينا الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله تيكو تسكما ميرنا يذكرين بولو ألون تسكما مارنا دارسة تسكا بإذن الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسكا كومنا بودي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 نعم إن شاء الله أتكلم نوكو عهد مركمني الله وسنال وتسكى نمر الذكر إن شاء الله حوقله marandai na karim na vita zat marandai tsika zat ariva tsara vita fajr nek vita asr sina vita zat tsika tana vita folo tsy manino sina vita folo atana vita raiky inshallah fa tsika tsy miala io inshallah ha tsika zany manao ahad miaraka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba mipetraka mamatanjaka ary amina Allah iry tsika inshallah mba miaina am'le hoe taslimun lillah mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala za volan tsika jiaby amina Allah subhanahu wa ta'ala tawfik inshallah مامينا أمني منزل منازل الروح بافاتسيكا ماز لفينا نتسارة ينبنتان أرمانوفا يروزافة بإذن الله سبحانه وتعالى أمفتونا يوزاني مازو تسيكا يريو فافنريتنا الدنيا أمفينا نيتو نونا تسيكا ميينا نسنوي عبادة قلبية بوكا يو تسيكا مازو فافنريتنا فافكايتنك الله سبحانه وتعالى
amin'ny ireo asoavagna zay ameny Allah subhanahu wa ta'ala antsika amin'izao fotoana izany. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا